KNPP umroi rengkat bat KNPYF State Unit hakasengi baar, kala pediang bat penkup buram ya kasamla Bonifilia Shulai. Kathaya lekai kabami khmat ya ke India haga lempung ya lekai, jaga South Asian Football Federation kabalong ha Nepal dangshan. Watla ke India ka syarem haka final lengba ke penalty hak ke Bangladesh, hendrai kasamla Bonifilia kala no senyang bah ya ka kunhun nadu basdang. Hakani kajing pediang buram nakaliang kinong yalam ke NPP ki badon lang kikan top nadu uba pi renghang General Secretary ke NPYF State Unit badru kinong yalam ke NPP umroi. This one. Give. This one. Give.